Filip Maras, dakle, kreće na svoj kvalifikacijski krug, kao što smo rekli, najviše bodova nosi prolazak kroz zavoj, idealnom putanjom, gađanje Apexa, naravno, put, brzina, atrakcija, izvođenja. Najveće greške koje mogu napraviti naši vozači, naravno, izvrnuti se na stazi kao automatski 0 bodova ili još gori grijeh, izravnati se, ne da, tako da, to je ono što ih najbolje bodova. Tako vidite sada kako će naproći danas ovdje, uglavnom, Filip Maras otvara sa dizelašem stazu. Inicijacija drifta na vrijeme, to je automatski odmah plus 1 za njega. Vidimo sad, malo se čini kao da je ubrzao. Za sad bolje nego u prvoj vožnji, kažu slučaj ovdje trebalo biti ako tako toga do kraja nešto veći broj bodova na kraju, naravno. Puno dinamičnije nego prošle vožnje, evo ga sam u samoj završnici. Čini se da će biti nešto bolji rezultata nego u prvoj vožnji, sad padaju nekakve petice. Evo nešto što sunci kažu da obratite pažnju svakako na ovaj izlazak iz prvog zavoja. Neki vozači često rade grešku, ostaju predugo u tom prvom zavoju, preduboko i onda pri izlasku ne prođu dobro prvi ovaj clipping point, ovdje sad gdje dolazi Filip, ovaj tu. I ako tu izgubite ritam, pa tu negdje na sredini prošle vožnje, uglavnom ako izgubite ritam na prvom clipping pointu ovdje, onda automatski ovaj srednji dio staze poloviti, tako da to je jedna greška koju puno naših vozača radi danas ovdje, dakle obratite pažnju na ovaj izlazak iz prvog zavoja na prvi prijezni svom gore. Tu se mnogi zeznu, vidjet ćemo sada kako je prošao Filip u trećoj vožnji. Boštjan Jakončić, naš gost iz Slovenije, sljedeći na kvalifikacijama, jako kasno ulazi u drift ovdje na samoj inicijaciji, već malo gubi bodove. Boštjan, da vidimo kako će odvoziti ostatak staze i sad ovdje. Ovo se dobro izvukao, malo je pokupio čune, ali to nije ništa strašno. Dobro je, kaže, malo kasno krenuo pa se zvukao, onda malo trza ga ovdje na srednjem dijelu staze. To su neke stvari na koje obratite pažnju, na koje naravno naši sunci dosta gledaju ovdje i krenuo je Boštjan u svoju drugu vožnju. Gdje je izgubio zadnji put bodove, može li sada proći? To je sad bilo već puno bolje. Rana inicijacija, da je tu pred plitkom ne ide, on je jedan od rijetkih koji ne rade ovu grešku, evo ga prebacuje auto kod ova 4 čunja što smo rekli. Dosta solidno. Sad bi trebalo malo brzina ovdje, puno bolji prolazak nego u prošloj vožnji, da vidimo sada. Gas, mi se suci. Ne čujemo to tamo, ali vidjet ćemo sada kako će proći do kraja. Marko Brdek, sljedeći vozač na startu kvalifikacija. Turbo je u kockici za ovu sezonu, kreće Marko na kvalifikacije. Da vidimo, jako dobro prvi zavoj, možda najbolji do sada. Jako je lijepo Marko Brdek, brzo, dinamično. Dakle, sunce je agresivno, dinamično, super, ali fali malo kuta, ako uspije malo više započit,
Biće to i puno više bodova. Marko Brdek na startu njegove druge vožnje. Ulazak u ovu završnicu, ali dosta dobro i dalje dinamično, dalje agresivno. Ne znam sad je li uspio poboljšati kut. Evo ga krava treća vožnja. Sad ga je zapatio i Vrnečki malo tamo skuplja gume, ali nema veze. Šteta za ovo grešku sada. Šteta bilo je jako dobro, ali vidimo da su ovo čisto izravnavanje. A nama stiže Pogačar, izvrstan vozač, naš stalni već gost iz Slovenije. Definitivno jedan favorita danas za postolje. Solidna vožnja Aleša, ali može on to i puno bolje, kažu suci, slažem se, definitivno jedan favorita, danas ovdje jedan od najboljih vozača, prošle godine razvalio ovdje na CDC-u, na tih 400-tinjaka konja, dakle pod haubom. Pričekat ćemo da vidimo što kažu suci. Ritmo nekako nije danas, nije se iskalibrirao, što ja znam, nije možda na radnoj temperaturi još Pogačar. Jakončić, Boštjanov brat, sljedeći nam je na startu. Sad malo predugo ovdje će Zic zabaciti, malo mu fali, ali dobro ide. Super izgleda ova kameleon boja na suncu, ali Furan ne pobjeđuje na driftu, gdje ćemo sada završnica. Bilo je malo grbavo. Biće
nešto bodova da vidimo. Mile Gaser potegnuo iz Splita kao i svake godine, evo ga tu sa nama, V12 Vukovski. Šteta, odmah u samu završnicu vidjeli ste tamo trce, praktički se poravnao. Mile Gaser kaže, cilindri V12, velika su familija, ali nisu si baš u dobrim odnosima, ne rade svi naj... Predubok ovoj prvom zavoju. Konzistentanje ako ništa drugo. Odluka suda je donesena, nije više Mile Gaser, sad je Mile uništavač. Malo poljoprivrede je zavrlo i tamo na startu, da imamo sada. Inicijacija, ali nije ostao preduboko u tom zavoju, da imamo sada Karlo. Za slabi auto, 9,5 bodova za početak, nije loše, vidjet ćemo sad može li Karlo to još i bolje. Šteta. Naoštrio je malo zube na mjenjaču, nažalost bit će to 0 bodova, vidjeli ste sami ovdje. Saša Žebačkić na sljedeći natjecatelj Opel Manta, vjerovali ili ne ljudi moji na driftu. Toga nema ni na cesti ili ne znam u muzejima, ali evo ga na driftu ovdje Manta i Sale, da vidimo kako će proći. I šteta za spin auta, Saša, nažalost, prva vožnja 0 bodova, ali i prva vožnja 0 points, da idemo drugi džir.
do sad je na kvalifikacijama od vozača koji smo vidjeli, jedino Pogačar, ako se ne varam, uspio skupiti preko 20 bodova. Kaže jedan ovako konzervativan ulaz za starih gospodina. Skorpion ultra sekvencijalni mjenjač drži ga. Još jedan od novih vozača ovdje, da vidimo kako se snalazi. A je Ruki prvi put, a? Dobro, onda Ruki, da vidimo. Onda posebna pažnja na Rukija. Dobar je dečko za prvi put, svaka čast sad do kraja. Rijetka je stvar da Ruki skupe ikakve bodove, početnici ovdje na driftu prvi put. Ivan Ćurković danas na prvoj vožnji 13 bodova za Ćurkovića. To je, ja mislim, najveći rezultat od Rukija ikad na CDC-u. Nema nikad niko došao prvi put. Skoro šteta.
Dajte vam veliki pljesak čovjek ovdje, molim vas, zaslužuje. Prva dva kruga, fenomenalna vožnja. Ivan Ćurković, ruki eventa za sada. Ukupno 22,5 boda na kraju kvalifikacija. Šteta za ovu treću vožnju, mogla biti možda i najbolja za sada. Ovo nam je već krenuo Leon Stanić. Jel se drži, ne drži se ništa, nažalost. Leon Stanić je prva vožnja, 0 bodova. Inicijacija je bila ok, pa onda malo tamo korekcija prvom zaujetku, onda tu vidjeli ste širok izlazak, srednji dio staze se polovio i tamo ova trećina. Sad je to već bolje nego prošle vožnje, ide nam Leona. Popravio se, svaka časta. Ajmo, srednji dio, drži malo široko, previše. Da vidimo ovaj dio koji ga je koštao, bodova prošli krug, prošao je donekle. Igre. Nažalost, izravnavanje i drugi krug neće biti bodova za Kings of Leon Stanića. Ajmo, Leon Professional, treća sreća. Turbo 570 konja, ne znam, 600 nešto, 700 Nm za ovu sezonu. Najveći mogući broj bodova na kvalifikacijama je 30. Tako si inicira drift kao što je sad Bogi demonstrirao. Da vidimo ovaj sad, prebaci ga, Apex dobar. Da vidimo ovaj srednji. Problematičan, prošao je plitko. Puno bliže nego bodova, 25 bodova, najbolji krug danas ovdje. Matica Mlakara,
V8 kockica. Pošteno da imaš sad šta kažu suci za Maticovu vožnju. Šteta Matica, ovo je bilo jako dobro, ovo je početak trećeg kruga je bio fenomenalan, ali evo vidjeli ste sami šteta za ovo je ovdje 0 bodova za treću vožnju, ukupno za Matica, dakle 37 bodova na kraju kvalifikacija. Matijaža stiže nam Blaže Podgorčeka sa Audijem.
kvalifikacijama, vidi ga. Evo nam Blaža sada puno bolje, prvi zavoj, svaka čast. Sad, gaz. Dobar, sad. Ajmo Blaž. Će biti 4-4-5, to je 13. Najljepši ulaz do sada, evo kažu srci. Bodova za treći krug, najbolja vožnja na kraju, dakle 20 bodova za Ivana Vogriga za treći krug. Iz neke Toyote V8 Witness Me, Erika Vikinga Jankovića. Sine, njegu to dobro. Ovo novi. Nije prvi put. Pukla mu je polo osovina, morat će promijeniti, ide nam Vikinga u boks.
Šteta, bilo je dobro, dok nije bilo dobro. Od clipping pointova, ali bolje to nego spin out u svakom slučaju. Sada ga mota, ajde unutra, idemo. Hrvatno Vinsko. Bio je sad skroz predaleko. Ovo tu vidjeli da može skroz unutarnje strane za moje treka. Proći tamo do guma skroz da bi što biće moguće, dakle potpuno promašen Apex, ali dalje bolje nego spin out u svakom slučaju. Marin Branića sljedeći vozač, V8 kockica. Motor u E36, to nismo, ja mislim, još imali na driftu da neko dođe s 2-3 motorom. Kaj ne bi mogao, da, pa to je stav, kaj ne bi mogao, može. Ajmo gospod Hodak da vidimo. Električni auto.
pokušaj prebacivanja na drugi bok, preambiciozno šteta spin out odmah na startu kvalifikacija. U međuvremenu nam Tomislav Kovačević na startu svog trećeg kruga. Nikola Ilić, Nissan S13, 460 konja u Nissanu, da vidimo sada šteta za Niđu. Naš gost iz Austrije, Christopher Böhm, sljedeći na stazi.
početak za Kristofera bi trebala biti čak i bolja vožnja nego prošli krug. U svakom slučaju Austrijanci nam zatvaraju kvalifikacije, dakle 2 austrijska vozača za kraj i šteta za ovo. I šteta poravnavanja tamo, bilo je malo daleko ovdje na srednjem dijelu, prvi dio ok, bilo je popravljanje, tu srednji dio ali dosta daleko od Apexa i nažalost tamo skoro u desnom dijelu staze. Kakav auto, kakva vožnja, ljudi moji, to što sam zaboravio napomenuti prije, to je atmosferac, znači nije turbo, nije nitro, ništa, nego 800 konja, sirovi atmosferac, to je, mislim, 5.500 kubika motor, tako nešto. Prekrasno, ja sam se naježio tu gore doslovce, ovo je scena, ljudi moji. Zbog ovakvih stvari se dolazi na Croatian Drift Challenge definitivno, bez obzira na broj bodova. Bez obzira na broj bodova, više nego atraktivno. 25 bodova izjednačio je najbolji krug, dakle dvojica sa 25 bodova danas, Foller i Clemens. I time smo završili današnje kvalifikacije.